UCC
Pasko. Kami year ng kabukan professional di Twitter. News. Pembana ko orang ada palu slide ka. Itu aja kami nanti tahu. UCCP Kosan Spanyol Pemerintahan Sandika Sanjurkan dan ditinggalkan UCCP bagi dispatch. Mereka preset dispatch. Kosan Spanyol memotso anak-anak yang diawet web karya. Church Leaders Summit and Family Institute. Motif part kesembahan Yahweh me kamamakan pasanti ka yete resolutions kan me na tan kamanmatasan memotsokan UCCP tan alway jaywe nan muika me tan kayo pasang kubur reports dan kubsaramit dan sansan sampai kaum sisi. Nabukat kanpi buya sabi makai source on PNO. Kamu mata description tentang watch yang kita report summit papers and council value. Okay sangat report supplementary papers. Isang ketapos kasalanta ni Arla wasa terpalikan dan memotso ni anane pasal sepat dan biawio ni objek terai sansan ewo reports dan kami ni kepada kamu tahu pesan dikap peran resolusi Dewa wasat kalian betul insansan kawin wipet kayo ang memotso dengan anak mengkaitan posan dan sombong kuka ang memotso kuita o kukiku urusan dan memotso nas pakareta ini kesuka Ewo memotso usawakan anane ilang autocompassion make constitutions that are built in corporation. O yaman kusanti kan and make kawit side uday o aray kuko attachment spirituality. Kita ng paningay the spirituality inatin anan o knowing soul ka o kita sa Philippine Christ o soul.
Church structure. Through the organization di Anane and Osanta Mao, where Eleta Minutanya or Shavastane Kotaka and Tuno and Kat Solomon or Paita, when Kaparata Milili or Paitanki. Meeting Lapot, Ungila, Nia Anante Kosansapan or Kosantikan, Yamia Ansalas. The big Canadian Manaman, therefore, walk the responsibility and they will protect and use it. Meeting Lapot, and Kosansapan, Kosantikan, Mirano, and Waitan, Manaman, Okupaman, Metaponel, they will also and that's it. Umpene and Kosantikan to participate for the family. Nothing Kosantisan, Tapen Tua, or Nashika Umotso Kanin, Itawa, the Kabaya. Eu, the Toka, Kwaya, or Kupan, Sinsika, Apapan, or Kakaway, Umotso, Ochomeka. Eu, the Toka, Yetapu, or Kasansanta, 20, Oncho Umotso, Nakit, Apapan, Aramas, or Tiso Umotso. O Kamaula, Venta, Ventan, Kupon, Palu, O Tatawa Umotso. Yeri Lokpats, the young Pia Person, and Mokibla, and Kosansapan, and Anusis. Kamutan, Mokibla, Sansan, and Mika. Buka and Kakalwa, Papa, O Apapani Umotso, O Joeka, Church Leadership and Management Capacity. Ikaw Kosansapan, Ika Ananan, Kamaulan, and Manbasa, the Pandipan. Kayo, Kakalwa, the Papa, Umotso. Kayo, Apapani, Nilikapu, Cheche, O Tipusawan, Tatawa, Umotso. Ika, Orlapos, Nakasapala, Tata, and Condition, and Leadership, Management, or Capacity. Meeting Lapos, Kamerine, the Nia, Anan Inspector, or Wokita, or Kamaulan, Weapon, Kakalwa, Apapani, the Papa Umotso. Joekan, or Tipson, the Tapa, and Umotso. Well, kaya, Iburan Force, may katatong diyo sa pinasong patakan and apani yung nasa buong Umotso Country uses. Pwede ba yan number 4, Lina o Ulit, kasalita. Ito yung sa amikan niya, anan, kamawala, yun, kaya kaskul, kaya nagpusaw. Kaya dito po ang kapot o nagkakalaan morning and Umotso o kapot po o kapot po o paner o to Umotso. Kasi doon, ananin sinapakan ang Umotso ang po kasampangkit o kusanok kasalayong to Umotso. Hindi kan paner ang tito o Kosantis ang tono.
nagche-train kita kay bumos. Dinautan, yung kaway. Kaya kalaman o nakalagkan leadership ko ng ethics. Kamalan, appointment records, nagtarpa, kasumpalkan, and bumos. Kaya, kapayat lang, tuwakan, and bumos. Yung kamalan, kamo niya. Choose all dia memuatkan only kapaitan around performance empowerment bukan anti-po kesempat approach experience guide nan memuat normal yang biasakan Jesus Christ itu kesan dalam guide-nya muncul approach kesempat po kesempat memberikan upaya dan memuat Christ o kamumati UCCPN Joseph kakaya ka aray pupan alok ng mga taipon ko ang likan ay nangingiwat ilo di sa walang tsagan within UCCP. Mission programs and outreach infrastructure and facilities. Kesantikan policy resolution. Medyo na isang pagbaling din sa issue kung kailangan masabi mo Jesus Christ parang na Great Commission na natin maraming sa kwali para mga kawasan ng bakitan ng kasansapan and sabi nga memuatkan and UCCP. Medyo na aleta kawin o kasansapan kap and kalimiti and naman upuan ng takesu o panikan and non-UCCP. Kaya yung council, exit di ka memuatkan. Nagsawakan dia officers na siya president, vice president, sa mga teacher kami. Senior pastor ng kanyang memuatkan o liman ka. Ra, katali, ang memuatkan ng institution, kanyang project, worship, nagpagpang sa atis na sawas o ipon sa unitan ng memuatkan ng services, kaya o kamang all arms, human resources. Ito ang talo, discipleship. Ito ang book and warning, financial management. Ito ang mahal and check-up sa rawitan and facilities maintenance. O biyakan, authority, kibisyaw tama na katao, information technology. Dito na, alata, kawin, ang kamutakap, what? Yang
sawase o kakala-kala, kapayat ng armas o soy kamawala sila. Medyo na, nakakawat na titiginan din alin ang biyala eo palitete na structure ng Lucifer. Medyo na, nakakawat ang biyala pasangkit tete na pitsongkar at eo tingnan ng pagbuka. Medyo na, nakakawat ang pakotan eo puko ang posisyon ng youth counselor na nangyawat sa para sa Lucifer. Meeting lang alaga kawit ang ni masan pen inawat na answer na idekan and summit pang biyaw ng mga sopa. Yun ma, ekone, senior pastor kan and full time. Lahat kapedikan o pedikan armas yung resource ko. Meeting lang alaga kawit ang biyaw kan yung may pastor na sarong Kaya aweo o masimpan karata o kukuan umoso in Christ na UCC. Meeting lang alaga kaway o yaman plan ito ang perita o papayaklan and saunan. Meeting lang alaga kaway o kaskunin mga kamat o sumatakan o umoso meeting lang alaga kaway o kaskunin labrabakan umoso ng bra o paligoros nagpit o pagkakaros and umoso ng UCCB nagtoka leadership o management. Meeting lang alaga kaway o representa and semen and management kan nagpangkat kamangayala kamatangala o kamangayala tatawag sabis kan ng UCCB. Meeting lang alaga kaway ang retreat and tuglaw pakeo ng pa-oras o lalagkan ng umotso na tuwasa mabalang sa mga o naglatay ka ng nagrakan and irew. Meeting lang alaga kaway ang biyawta ng program and outlet kan na tayong uner tatawag ng European and Republican and meeting lang alaga kaway ang biyawta ng Euro-Calendar and youth na pid-mungakit na kabukan ang Bible study workshop kamatong o siyay at kamatong ng kungan na Republican and youth. Meeting lang alaga kaway ang biyawta ng Euro-Program ng Kalo and Republican Youth Evangelism and Outreach Program. Meeting lang alaga kaway ang pakautan Euro-Program ng Sawas o Wasan Kausalkan Youth Community Services Projects. Meeting lang alaga kaway ang kapalipat ang program ng youth kan. Ilan kan na anak kapal at palo persons with disabilities. Temas sa o wasan kampo kapamansikan ng mga infrastructure. Meeting lang alaga kaway ang analipan alam sa bata o kamaulan sa saraugan o wasan kapal o katapan mo mo sa dyan. Kung sa wasa, kaitan sa ulang o aras mo. Meeting lang alaga kaway ang gawtan iyo updated record system and office kasi articles of incorporation, lease agreements, contracts, human resource record, open legal documentation to the Constitution o bylaws of this state. Kailangan difference in wala tanong lang lang.
kain no bali ni ho kasi din mo kain ni ho ka kanya kain kailangan ko kapag kaya dia kaipan soko ko sila hindi pa kaman hindi na kaipan ko namanya meron na pangwe again tawag dia bikin tangannya awal saya dan juga tamat kayak Ima officially adopted sa ng summit. Pero ima sa ng presentation ng summit, meeting nila, kung met, subject to kamanaman ng tone ng mga ina kasansan ng opinan sa punan ng previous sa level kahit hey, come, Soto. Terima kasih.